Abia lunna lum tumpah, lum pakai Al-Quran dalam tabuh masjid. Lum tumpah, lum taubat, hanali lum tinggai semayang dan hanali lum piam tabai. Allahu Akbar. Tapi abia karuh lum langgar sumpah lum ucapnya. Kiba nabia untuk lum taubat lum. Nu taubat ju lum. Murka lum pu murka lum abia. Nyen murka ngahana urusan Allah. Nah, tetapi rat langgar sumpah, tanya salah rayu. Mangkiban cara man kamu melanggar sumpah. Tak taubat balik yang sumpah yang kamu melanggarnya tabu kafarat. Kafarat daripada sumpah, kafarat daripada pelanggaran sumpah, bu kafarat. Yang taubat pelanggaran. Kata langgar sumpah, kiban cara ada taubat, bu kafarat. Man yang karhut lang dosa je bagi karhut lang dosa thot. Tak taubatlah. Menjanji Allah Taala. Mana kira pemain-main Allah. Kalau nak pegang Allah Taala wa Nabi Muhammad, mai Muhammad pegang bawahnya terkedim nyana hamba lu yang iji perbuat salah, yang iji perbuat dosa. Dedo kai tim taubat, li taubat dalam dosa. Ahwat ji ka dalam dosa pagiban. Ina taubat lah Muhammad eje yo taubat. Man lung pu taubat insyaallah Taala lung beri taubat. Selama golom truk nyawang. Selama golom nyawang. Truk baru kuang artinya golom truk malik mawon insyaallah tabi ne pu taubat ya Allah.